تاريخ فداولي. السلام عليكم. تاريخ فداولي مسلسل برنامج تبادلون جندا وحريها بفرنا مرحبا. هذا عمري مسلسل تبيفرنا مجنستيني كي تنبي محمد صلى الله عليه وسلم كربي باي هنغرا متكون ذبي إبرتري إم فداولي. එගොතුන් අවුන් මියදුක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ખાસ කොල්ලනි හන්දන් හංගුරාමයා බෙහෙගොතුන් අද හන්දන් හංගුරාමයේ කි හිජරෙන් ෆස්වනහරු හිඟාගෙන් දියා හංගුරාමයි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කොරෙවි හංගුරාම තකු තෙරෙන් හන්දන් හංගුරාම ෆාගේ ෆාවනි වර තෆාතු හංගුරාමයේ ගොතුක ඒගේ ඒ සබබකි හන්දන් හංගුරාමයේ කි කුරයිෂ් වංගාගේ මීහුන් ඉස්වේ මුස්ලිමුන්නා කුරි එම්මෙ ෆව හංගුරාම හන්දන් හංගුරාමයේ ෆහු رسول صلى الله عليه وسلم يا مسلم اسوي غريشنا هنغرام كربي اهميما ايغ كوريغا بدر هنغرام كيوس كافر عامل نكومين اس مسلمنا كرمتلي احد هنغرام اگس كافرون دتر كفايس مدينه مسلمنا كرمتلي ايغتون خندن هنغرام كيوس كافر مكه دتر كفايس مدينه مسلمنا كرمتلون هيغي هنغرام انمس خندن هنغرام فهو مولي منظر بدلوه مسلمون اسوي نكومه مسلمون كافرنا كرمتلومගේ කන්තත්ත කුරිය දියේ අද හන්දන් හංගුරාමයේ කියා ඉතුරු නම වෙසොවේ ඒ අහ්සාබ් හංගුරාම හන්දගුගේ මානේ කී කොනේෆා ඔන්න බොඩු වලගණු අහ්සාබ්ගේ මානේ කී ගින ජමාඅත් එව්වු නොත කෝලිෂන් අද කොම්මකස් මි හංගුරාමයේ අහ්සාබ් හංගුරාම කියම් මෙදුවරි සබබකි මි හංගුරාම කුරන් නොත මි හංගුරාම හිඟම් මෙදුවරි සබබකි උහුදු හංගුරාමයාගේ දුවහු ගුරේෂ් වංගාගේ මීහුම් වණී වවුදු වෙෆා උහුදු හංගුරාමයේ ෆහු ඒගේ එංගහරු ෆහු බදුරුගේ මෑදානු අනෙක්කයිවස් මුස්ලිමුන්නා මුෂ්රිකුම් බද්දල් කුරා එනමස් හිජුරෙන් 4 වන අහරු ඉංගේතෝ උහුදු හංගුරාම හිඟි හිජුරෙන් 3 වන අහරු ජෙහිගෙන් 4 වන අහරු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බදුර නුකුල්ම වඩාගෙන නෙවි එනමස් මුෂ්රිකුම් කන්නා කුරෙවි බිරා biruge sabun emihunaka nukaruna baduraka daaka emve ebamihun oti hisaba aro wadunu fudda bagi gotuka label vefa mihen kanta vefa ovva rasul sallallahu alaihi wasallam ya madina ga eru dirum dia banu nadir wanhage mihuna demedu ebamihun ahuda wafatere nuwe gaddarum sabun kurimatli hangurame dia ei banu nadir wanhage hangurama ga rasul sallallahu alaihi wasallam ebamihun madina beru kolde पेर कोल दी मा एबामी हुं गोस खैबरुगा वजम वेरिबी आदि खैबरुगा वजम वेरु मफहु एमी हुं तेरे विहि मी हुं मक्का दतुरुको मक्का गे बोडुन्ना वसवास दी एमी हुं विस्ना दिनी तियबामी हुं आहार में हरद कुरान में हथियार विस देने में मोहम्मद के फाणो गे गातु गायवा मुस्लिम कंत निम्मा देशे देन मिकम मिवी मक्का गे मी हुं विस्वर कमदा कमका एई එක්කද හිජුරෙන් 4 වන අහරු එමිහුණ නුෆුදුණු වවුදු බදලුග අනෙක්කයිවස් බොඩු හංගුරාමේ කුරුම මෙමිහුණ දෙබුණු හිව්වරක එහෙම්වේ අබූ සුෆියාන් මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් එක්ක මි හංගුරාමේ නුකුතුම හිව්වරුදින් අතිජාය ගොතුන් යහූදීන්ගේ මිහුන් මක්කාගේ කුරේෂුන්නා අදි මක්කාගේ දෙකුණු ගාවා එහෙන් ගබීලා තහුගේ මිහුණ විස්නාදී මිමිහුන්ගේ තෙරෙන් හහස් මිහුන්ගේ ලෂ්කරේ එක්කුරි by riwayat waagutun hatorhas mihunge lashkare ekkuri mi emmenge leader ge gotuga abu sufyan hamjessi efahu guresh wangage mihunge kandatta kamyab wima ekkeda yahudinta daturu kofadiyei najud kariya ki ei madina ya miharuge saudi arabia ge veri riyadha demeduga amewa sarhaduta qasim province miwes najuduge bay etanuga eru dirulum dia ghatfan wangage mihuna adi e ghatfan wanghage teren ufedifawa gabila takuge mihuna visnadige mimihun ves mi hanguramaga bavir kuruwi emihunge teren hatorhas mihuna adi quraish wanghaya bait hifafawa tihamage hahas mihuna jumla diyahas mihunge lashkari ekko emmenge qaidaka abu sufyanu kanelo mafahu emihun nukumegen daturuko ebamihu madina ya hamediya rasul sallallahu alaihi wasallam ya mi kantatta hinga habaru ekadege faanuge jasusu meduveriko wani libwadaagam fa egotu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekama war boda kambode wadaagin nebi natija ki muslimun ekkurwa ekadege faanu avas avaha mashwaraya holwa debbi ewagutu miniwanege gotuga
hunnevi Salman al-Farisi radiyallahu anhu khiyal faalu kurevvi ekadek faan dennevi e Allahu ge nabiyyaye timamme Farisi mihun hangurama kurayro egota anna beeruge mihun rasha eriya nudinu mattaka rav ashage handagu konname mata bodu singa walugonu ganu konname e walugonta hurasko girako ahakavves jamadakavves adi insanakavves huras nukurevene ha fulako funko diga aharme mi warta konname ehmima timan kadege faana fennani efada wale konnashe Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mi khiyal fulu war kam diya ekivegento ei Madina ge geography er oi gotu ke sabu Madina ki geography gotu Madina ge uturu farat fiyawa ane tim fara mi onnani bedifa uturu fara ekani mi onnani hamako ei Madina ge irumati farata hulungu faratuga mi hunnani adifa farbada gowa ege sababun ufadifa hunna kalu kulage war tunu hilatake e hilatam matin ahavves jamadavves ad insanakavves hingafa nadeveha tunu hilatake emima uturu mi hulungu farata irumati fara mi onnani mi hilatakuge sababun warabboda bedi amankan libifa den mi onnani dekunu faratuga imara ettaka adi danutaka kaduru rutta warboda hedifa otima e sarahaddu Madina ge mihun dirule hisabtaka wadige bodu dashkare dihas mihun ge dashkare awmaki fasiya kamakan nuwe hame keni hame mionna uturu fara ekani oti hem Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabe kadunna mi amuru kurevvi uturu faratuga hame oi hisabuga handagu konne huma ade bay dumeri vidalwa gotuga e handon kornoma savvis duwas hedevegen dia e handawge diguminaki fashas mu am adam dariyegge fashas mu e handawge diguminuga hunna kamabbe adi fulaminuga nuwa mu adi fumminuga hammu hunna mi handagu ebe kalun konni savvis duwahu Rasul sallallahu alaihi wasallam komme diha bekadaka salis mu ravawara konuma amuru korevvi ehme asaba bekalun babaya jamaata khandam konumuga harakaterivvi kandima korigotun eduwas waraki fini musumuge duwaswaru ehmima kaduru ehagine alafe nei ei kaduraki hunu musumuge mewai ehmima kaduru wani warboda Madina huswefa eru mihun amukon kaaba ule kanayaki kaduru enkamu ammati dati fini duwaswaregga manha hunu kamuga asa bekadun masike koramundiye ege tenen bay bekadun dannawani tin duwas wanden aharme kaichennu katibeme hando kononu iru Rasul sallallahu alaihi wasallam banha hunu fuluwe ekadek faanuge badu fulu wani warboda hidifa emve banu fuluge eteren adu kiyawaru ekadek faanu hila banuga bannawage masike fulu kurevvi ad idati haluga asabe kalun islam dina nasru dinu mattaka bizamanuga engineerum beenun kora evves aadate beenun nuko hama aadage ek aadatakku eo hila bin konne mungen devi subhanallah awun tasawwur kolleveto awun menna miedu awun me walem mi konnani eki zaizatuge aalatta beenu kogge enames asabe kalun finikama banha hunu kamuga ebe kalun evve shakwa eneti foriga amba kiyemu emaske kon nimma devvi ade natija ke vegen di ekkila dihas mihunge dashkaro ais Madina ge rabberuga e uturu faratun uhudu farbada kaarin e wadeven onna tana hame aaru emihuna mi fennani e sarahadduga bodu singa walgone kone fawa manzaru betam feni mebahmi hayrambi e arabin ega kuriga danna kamennu emihun hanguram toga beenu kura okulennu mi faris karage mihun beenu kura okule ebahmi hayramage emihuna majburu wi e handawge e faratuga ebahmi tibe ade Rasul sallallahu alaihi wasallam mi hanguramaga kaag ganaka mas duwas wanden ekadek faanu heda kurevvi ade Makka ge mihun tibeni handawge faratuga muslimun tibeni handawge ane faratuga tibigen tirun edu hamadata demundiye egotum mas duwas nuwata vihiwaraka duwa hedawuma fa Allah subhanahu wa ta'ala kada way fonuwa ebam ade kafarunge hita birwerkam waddawa e waage sababun ebam mihunge feedige taka emihun kakkangen ule talitaka tashitaka icchehi vissi vissagen diyumuge sababun emihun ganna kurevvi biregge sababun ebamihun Makka
emburi dia kama vani komeges mi hangurame angulmen libe ibretteri fidawlaki edduha asa bekadun handaw konnaniko warabbodu hile ebe kadunna kurimatwani ten ebe kadun as rasul sallallahu alaihi wasallam ge arihuga mi dannawani allah ge rasulay mi hila falada aharmana kuldane nune ten nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis fulo korwani koradi devwashe kelefan koradi hippawa e wala fawa wadage kede gefano bismillah e kiya e hilaage jessema maako ege timba ko fa ebba falagen diye kudi kudi vegen diye ekote kede gefano allah akbar takbir vidalo fa dannawani Allah subhanahu wa ta'ala timan kade gefana sham karage talunete devvafiye demme timan kade gefana sham karage rai ganduwarta Allah dekkeviye efa anekkavis jassawani bismillah jessema maiko anekkavis hilage baki o tanu timba ko ebba falage vissi kudi kudi vegen diya anekkas kade gefana Allah akbar kiya takbir danne o mafai kade gefana dannawani Allah subhanahu wa ta'ala timan kade gefana faris karage talunete devvafiye faris kara timan kadege fana fatah ko devane temme timan kadege fana madaine kiyunu rashugawa white house ade hudu ganuwarata allah subhanahu wa taala dakkafiye denge fone kase kadege fana jassawani jessewma ko baki oy hilage baki oy ba kudi kudi vegendie efo kadege fana takbir dannawa fa hadis wala korwani timan kadege fana yamanu kar allah subhanahu wa taala fatah ko devane demme timan kadege fana allah subhanahu wa taala sonage dorwashita dakkade vie lobe tahunne ko bato minni be ibrataki muslimun tibi wara nikameti halatigga wara birumeri halatigga ekkolun kafarun ge bodu lashkare kodishane miyannani hangurame anikkolun munafiqunna madina ge telege tibi bani qurayza ge mihu muslimunna miyo idikolwani efade wagutegge rasul sallallahu alaihi wasallam hadith fulu kurawani allah subhanahu wa ta'ala ekadege fana eru duniye goy emme bodu debaru romanunna farisiin ge macca muslimuna nasru devwaneka ಬೇಕದೊನ್ನೆ ಎಫದ ವಗುತಿಗೆ ಎವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿಮ ಅಲ್ಲಾಹ ಈಮಾನ್ ವಾ ಬೇಕನೂನಿ ಎವಾಹಕ ಕಬೂಲ್ ಕುರ ಒಂದಗುವಾಣೆ ಎನ್ನುಂತು ಎನ್ನಮ ಸಿಸ್ನಾದ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಲೀಡರ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಹಿತುಗ ಜೋಶ್ ಉಫೆದ್ದುಮ ಆದೆ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಇತುರು ಕುರುಮ ಎಕದೆಕ್ ಫಾನ್ ಬೇನು ಕುರೆವಿ ಉಕುಳು ಎಕದೆಕ್ ಫಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಎ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕುರವನಿ ದೇರನುವಾಶೆ ಮೀ ಅದಿ ಹಂದಗೆನ್ನುಗೆ ಮೀ ಮದೀನಾಗೆ ಅನ್ನುವೆ ಆರಮನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಶಾಮ್ ಕರೆಯ faris kare fatah ko defane e hivvaruga libigen sahabin edu hangoram korevi e iman telikamaki e kede fana imam muge faadaaki emima rasul sallallahu alaihi wasallam arwonna ve wada gannawa wawdaki abadu ves 7% yagin echekkan asabe kalun qabul korevi ebe kalun nunto sham kareya faris kar fatah korevi ham ebe kalun gos rasul sallallahu alaihi wasallam ge e habaru fula eggota huriha kame oti ranu rana ve nimifa ade lobe tahunne ehmima mikamu awunmen abadus gabul kuram vi rasul sallallahu alaihi wasallam awunmenna devwa khabarata ki 7% yagin kan ehmima miedus awunmen yagin kuram vi masjid al-aqsa minimum wane palestine adis muslimun libene ehma mi hivvar libigen mi fidawalon ibre libigen awunmenge umme salame kuram maske kora ba ka awunmen wamvi awunge menge mieduge program be leviti horiha be fnawar bada shukriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تعريف الفراغ